Da, u nastavku pričamo o Trumpu. Naravno, optužnica protiv Trumpa je velika stvar, jer u istoriji Sjedinjenih Američkih Država ni protiv jednog predsjednika nikada nije bila podneta bilo kakva optužba. Trump i njegove pristalice kažu da je to nepravedno i da ljudi koji su ga optužili koriste pravni sistem za vlastite političke svrhe. Trump bi trebalo da bude izveden pred sud u utorak. Očekuje se da će tada biti obelodanjeni i detalji optužnice u ovom slučaju i o toj, još jednom ću reći, o optužnici u više od 30 tačaka razgovaram sa analitičarom Ivanom Miletićem. Hvala vam što ste moj gost. Hvala na pozivu. Da se malo smeškamo. A što se smeškamo? Ne znamo ni sami ili znamo. Hajde da vidimo sad da li se slažete sa tvrdnjama mnogih nekih analitičara tamošnjih koji kažu da bez obzira na ishod i šta god da se desi sa Trumpom, ovo je definitivno stvar koja će podeliti Ameriku. Pa jeste stvar. Pazite, znači ono šta se dešava istorijski se nikad nije desilo da bivši predsjednik bude podignuta optužnica konkretno, ali šta je zanimljivo, podignuta je optužnica od strane porote. Znači 12 ljudi je se složilo, pogledali su dokaze i kada porota donosi odluke, to mora konsenzus da bude. Ako je jedan protiv, onda se ne donosi odluka. Tako da očito su neke dokaze vidjeli, radi se o svedočenju, ne znamo čijem, pretpostavlja se ovo je Stormy Daniels, da je njeno svedočenje u pitanju i tu sada je doneta odluka. Ono što će biti isto zanimljivo, to je, pošto bivšeg predsjednika uvek po njihovom zakonu čuva tajna služba, sada se momentalno dešavaju pregovori između tajne službe i njujorške policije, kako će oni njega da predaju iz sistema zaštite u sistem praktično zatvora. Tako da on će biti procesuiran kao i svaki kriminalac, uzet će mu se otisci prstiju, bit će uslikan sa onom čuvenom fotografijom. Sad se spori hoće na ovaj, to smo pričali, hoće on sad da ćemo staviti listice, nećemo staviti listice. Pa, s obzirom da ga je optužila, kako se zove, porota, očekuje se da će on završiti i u pritvoru. Tako da po procedurama koje funkcionišu u Sjedinjenim državama zbog bezbednosti pritvorenika postoje određena pravila koja će se poštovati, što podrazumeva da on ide, neće biti u kući sa nanogicom i ostalo. Tako da sve to će izazvati, pretpostavlja se, i revolt njegovih pristalica i tu je ono gde moramo da pratimo kako će to da izgleda. On je malo izmanipulisao celu priču sa već najavom da će biti uhapšen. Puštene su one slike veštačke inteligencije, tako da je javno mnjenje praktično pripremljeno, ali on kupio vreme da održi i onaj veliki skup u Waco, Teksasu, što je, što se kaže, ono mesto gde ekstremizma američkog i gde je uradio je snimak i ono iz zatvora, onaj hor i ostalo, tako da je javno mnjenje pripremljeno i samo je pitanje kako će njegove pristalice reagovati. Pa to se malo podsjeća na neki reality. Pa on je majstor reality, tačno, on je majstor toga, on je to Apprentice napravio i on je poznat po tim sudskim procesima u biznisu uvek bio, jer njega su ti sudski procesi u biznisu vadili iz vrlo nemogućih bankrot situacija koje je on imao, tako da se on uklapa u tu njegov show biznis, celu priču i onda će verovatno i koristiti ovu situaciju da pokaže sebe kao žrtvu, da mobiliše svoje pristalice i da dalje nastavi sa učešćem u kampanji, jer će moći sve praktično dok se ne završi sudski proces i samo pod uslovom da bude zaista osuđen, jedino u tom slučaju on ne može da se kandiduje. Sve ostalo on može da se kandiduje. I kažu neki da mnogo dobro koristi trenutnu situaciju prosto u neku svoju korist, jer vas iznenađuje to da mu rejting zapravo nakon ove optužnice raste? Pa mene ne iznenađuje jer on sve vreme gradi tu sliku sebe kao žrtve sistema. I pre toga on je počeo kao osoba koja je u suštini protiv establishmenta, protiv, kako je govorio, ići ću u Washington da isušim močvaru, radit ću te stvari. Tako da je on uspeo da mobiliše one ljude koji generalno apstiniraju od učešća na izborima i to je ono što je dovelo njegovu sposobnost i da izbije na političku scenu i da postane kandidat i da postane predsjednik. I videli smo pokušaj njegov nakon svega da pokuša da se održi na vlasti i da anulira ceo izborni proces koji je bio sa ovim posljednjim izborima koje je izgubio.
Tako da je to vrlo interesantno i ne bi me iznenadilo da on nastavi to, jer on je čovjek show biznisa, on je učestvovao, ima filmove, svi znamo različite filmove u kojima se on pojavljivao sa tim Apprenticeom, sa svojim reality showom. Znači, on je takva vrsta osobe, on nije klasičan političar, on je biznismen, on je javna ličnost i rešio je da uđe u politiku mnogo ranije nego ovo što smo sada vidjeli i definisao je sebe da treba da učestvuje u toj jednoj od dve glavne političke partije, odabrao je ovu Republikansku partiju i kao neko ko nije političar je izbio na scenu i postao predsjednik i on sada želi da nastavi učestvuje u procesu. Jel očekujete dalje tu neku podršku republikanaca za taj? To će biti zanimljivo, vidite, on već gubi podršku establishmenta, znači već predsjednik Pence, njegov je već javno već izlazi i govori o tome da to što Trump radi, da to nije dobro. Imamo ćerku Dicka Cheneya koja je bila senator Cheney, ona isto je učestvovala i u celoj onoj istrazi senata protiv Donalda Trumpa. Tako da u establishmentu on nema podršku. Ali ono što je on pokušao da uradi dok je bio predsjednik, da u republikansku stranku ugura različite ljude, naročito iz te ekstremne desnice, evangelističkih pokreta, religijskih grupa i da ih podigne na nivo da učestvuju u tim visokim funkcijama republikanske stranke. Oni nisu dobro prošli na posljednjim ovim izborima koji su bili pre nekoliko mjeseci, tako da nisu se probili u sam Kongres i Senat, ali jedan dobar deo njih jeste. Tako da je interesantno pratiti straćenje. Biće zanimljivo i definitivno će kampanja biti zanimljiva, će imati kandidata koji će biti u zatvoru ili nešto slično. I baš sam i to htjela da vas pitam, kakve će posljedice biti ako bude osuđen? I da li se proces može završiti pre početka predsjedničke kampanje? Pa može i ne može. Sad problem je, on je uvek, po čemu je poznat u biznisu kada je išao na te procese, na iscrpljivanje protivnika, što se kaže. On krene sa sudskim sporom, iscrpljuje finansijski protivnika i dobije spor samo zato što druga strana nije mogla više da isprati tačno, jer on ima dovoljno novca da sve to uradi. Tako da, a s obzirom da radi na mobilisanje masa, on će sigurno imati podršku i finansijsku na različite načine, tako da novac neće biti problem, više će biti koliko javni tužilac bude uspeo da prikupi te dokaze, da ih predstavi, ali njihov proces je takav da on ima pravo žalbe i slično, tako da ima pravni proces koji je dugačak. Može vrlo lako da se desi da se proces ne završi, a da on bude i predsjednički kandidat. I to će isto biti vrlo kontroverzno. Kao što je ceo sad ova situacija, neverovatno da bivši predsjednik je podignuta optužnica, tako će biti i neverovatno i cela ta izborna kampanja. Ali ja mislim da je on verovatno jedini čovek uz koga tako nešto, dakle da bude u procesu, nekako, ne mogu da kažem ide, ali prosto mislim da nikom drugom to ne bi moglo da bude oprošteno. Mislim da je on... Ne, zato što on nije političar, da, svi znamo gdje. Znači, njegova kampanja je bila, on je polivao onom flašicom vode, ljude, svašta je radio i svi su mislili on je klon, međutim ispostavilo se da je on sa tim svojim javnim nastupima dobio neverovatnu podršku jedne količine i unutar stranke, znači unutar republikanske stranke kao kandidat i kasnije i kao predsjednički kandidat. Tako da onog momenta kad je ušao u klasičnu priču političke kampanje nije dobro prošao. Znači, izgubio je izbore i nije se snašao u celom tom procesu. Ali dokle god se ponašao nekonvencionalno, jer svi Trumpa pamte kao nekonvencionalnu ličnost u biznisu, sa svim njegovim aferama, sa nekim porodičnim dramama koje su bile i sa bivšom ženom, jednom, drugom, trećom, više se ne zna koliko žena i dece ima od koje žene, i ljubavnice i sada ova Stormy Daniels. I ove vanbračne afere. Znači, kako se, da. Znači, sve te afere, znači, on je fenomenalan tip, ali to pali kod njega, što se kaže. Svi to od njega nekako očekuju. Da je on neki DeSantis, ako bi tako nešto radio, to bi bila opšta katastrofa za njega kao političara. On čovjek radi drugačiju svoju priču kao političar i od takvog jednog čovjeka se očekuje vrlo jasno. Kod Trumpa još sad ono iz zatvora, ne znam, mislim, nevjerojatno. Kako će da vodi kampanju? Biće zanimljivo. Da, pa to će biti izuzetno zanimljivo za praćenje. A koliko vas, odnosno kako komentarišete tweet, spomenuli ste ga, potencijalnog predsjedničkog kandidata i guvernera Floride DeSantisa, koji je izjavio da će, ako se Trump bude odupirao predaji, odbiti da učestvuje u bilo kakvom pokušaju suda u Njujorku da ga izruči, potez koji bi, ako se dogodi, kaže, mogao ubrzati ustavnu krizu, pretvaranje pravnog sistema u oružje radi postizanja političkih ciljeva, okreće vladavinu prava na glavačke. To je neamerički, to je tweetovao DeSantis. Znači, on u prevodu kaže, pošto Trump također živi na Floridi, on u prevodu kaže, ako sud u Njujorku kaže izruči ga, ne, on to neće podržati.
To je zanimljivo. Znači, ono što su neka očekivanja nekih analitičara je da Trump bude glavni kandidat, a DeSantis da bude za potpredsjednika Amerike i to je nešto što se pokazalo kao vrlo dobra dobitna kombinacija, moram da priznam. Sad, u celoj ovoj dinamici situacija se menja i zato upravo iz tog razloga je tu bitno šta će da odradi, kako se zove, tajna služba, što bi se reklo, koja čuva Trumpa i njegovu bezbednost, njega i njegove porodice, jer oni neće želeti da uđu u situaciju da oni sad moraju da branje na ličnost, da ulaze u sukob sa nekim lokalnim vlastima, jer su ovo federalna vlast, lokalna vlast. I tu je nešto što je interesantno, a s druge strane, u takvoj nekoj anegdoti bi moglo se javiti da policija Floride, da guverner Floride ne da naredbu policiji Floride da ga izruči. Znači, onda ulazimo u jedan opšti haos. Ali sve nam to pokazuje koliko živimo u nekim drugačijim vremenima. Znači, ne samo ovaj sukob u Ukrajini, protesti koji se dešavaju širom Evrope, podizanje praga za penziju u mnogim zemljama, Češka, 68 godina, najbolje da ukinu, ne znam. I tako neke stvari. I situacija ova sa Trumpom, znači da približavamo se kampanji i da se insistira na tome, na tom sudskom procesu koji je vezan za prethodnu kampanju i ostale stvari, što govori o svim tim neuobičajenim stvarima i gde javlja se nezadovoljstvo između establishmenta koji želi da sačuva status quo i onoga što se dešava u ostatku populacije. Trump samo reflektuje ono što se vidi i što ljudi iz njegove kampanje snime kao opšte nezadovoljstvo u jednom malo širem spektru američkog društva i Trump igra upravo na tu priču, dok to vidimo i drugi republikanci isto rade, jer ako ništa drugo i oni bi sad da skoče na tom talacu, pa ako otpadne Trump, onda DeSantis može jasno da iskoči i da pokupi njegove pristalice. Šta se za svo ovo vreme, evo to neka bude pitanje za kraj, dešava sa demokratama? Ako sada Trump kaže oni su mi smestili, žargonski rečeno, a verovatno i delimično sasvim ili možda i nisu, ajde sad da ne budemo, da ne spekulišemo, jel sad oni to posmatraju sa strane i kažu šta? Pa sad gledamo ovog čoveka koji ovo stvari mnogo dobro koristi. I koliko ovo zapravo govori da je Trump opasna figura? Pa jeste, i zato oni se kriju upravo iza te priče da je to vladavina prava, da je zakon jednak za sve, da to mora da se poštuje, da je to porota je donela tu odluku, prema tome mora da se poštuje sva procedura i to je najbolji dokaz da u Americi ne postoje povlašćena lica, nema nikakvog plemstva, nego svi građani su jednaki pred zakonom i to je njihova priča, znači da dokažu taj jedan, da kažemo, konzervativizam i čuvanje tog statusa quo u sistemu. Jer zaista videli smo i sa tim onim protestima crni životi su važni, da je američko društvo u nekom momentu ušlo u vrlo nezgodnu krizu. Rušili su se spomenici, bili su veliki protesti, ogroman broj, milioni ljudi na ulicama. Teško je to kontrolisati. Policija koja pokušava na jedan pametniji način da kontroliše, a ne samo silom. Znači, to samo pokazuje koliko sve ovo što se dešavalo tokom korone i posle korone i ova kriza u koju Amerika ulazi. Imamo pad banaka, ne treba ni to zaboraviti, da će demokrate iskoristiti upravo da pokušaju da sačuvaju jednu stabilnost pravnog sistema, da insistiraju na tome i možda da koriste Trumpa kao primjer i za obične ljude, da kažu, pa ste, mi moramo poštujemo zakon, mora se poštuje sva pravila, jer eto, primenjuje se i na bivšeg predsjednika. Je li to dovoljno dobro? Da, je dovoljno. Vidjet ćemo, bit će interesantno. Zato vas pitam malo da prognoziramo. Krajnje neobičajna situacija. Ono što je, vidjet ćemo kako ide, ali Trump će voditi kampanju. Znači, on neće odustati. On priča da je on žrtva, da je ovo lov na veštice, da je to, kako je rekao, oni napadaju mene zbog vas, meni su važne te pristalice. On skuplja svoje pristalice. Pitanje je kako će oni da reaguju. Ne mogu da počnu da prave demonstracije i to sve da bude jedan ovako interesantan, dinamičan slučaj, ali definitivno van presedana. Nešto što nikada nismo videli u Americi, mi ćemo sada gledati narednih godina. Mnogi ljudi će se iznenaditi, ali takav je Trump. Šta mislite da će utorak da bude na američkim televizijama upravo? Mislim da će se juriti te slike da vide kako daje otiske prstiju. Mada je javno mnjenje malo pripremljeno sa onim slikama veštačke inteligencije, tako da neće biti baš šok za sve, ali će biti ko će prvi da objavi sliku Trumpa da je uslikan ono kao kriminalac, završit će na naslovnim stranama Timesa, svuda negde Washington Posta, znači to je
vrlo, vrlo interesantna dinamika i baš bit će zanimljivo. Iako postane predsjednik, ponovo to će tek da bude, neka mu to bude slika. Moći će sam sebe da boli. Da, to će da bude jako interesantno. Tako da ćemo pratiti ova sva dešavanja, naravno, i u budućnosti. Vama mnogo hvala što ste bili moj gost. Mislim da smo baš na zanimljiv način popričali o još zanimljivijem Trumpu. Došli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste nas gledali. Naravno da se trudimo da ništa ne propustimo kao i uvek. Samim tim ni vi ništa ne propuštate. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Prijetno večer.